Zone of Silence laimun zong hi Bermuda Triangle tabanga mun gimnei thilso kidang dang ho le za chom chom ho anso na mun khat ahi Durango kiti Mexico gamsunga umahin laimun hin ichi a ahi le thilso kidang ta khat chu a umte je tin zong akisejin ahi hitabanga mun kidang thilso za chom chom ho aso ji je chun koimatapo amunahin anamo chingam ji po win ahi 1930s laya chun Francisco Sarabia kiti pilot pa hi a plane achun ahung leng tan ahi le a plane chu asi zong hilo itiham khanin ahung umtan a signal ho chu a born in a mangam in a alarm zo si chu a born in a hamgam tan ahi hichi pha chun a plane chu control thei ahi ta lo pha achun adon awai talovin ana leng tan ahi hinla chomkhat zovin aman zong emergency landing an ball in an chu cha ham in ahi laimun hi aman ama spendinga an tu an hi zong le ama masanga mi izat ham kha in zong boina ho an tu saw ahi tan ahi 1964 kum ahin zong Mexico gamsunga petroleum thau podo ho company khat Henry kiti engineering pa hi thau ho supply bol na ding lampi ho pipeline chi na ding wedinga anangan si uven ahi aman jong akingan si na bang achun ahung in agam ho chu anevevin hinla adei bangu anahi zo pon ahi aji chu a radio signal ho ana umpon ana kichamat thei povin ahi hiti chun Henry kiti engineering pa jong chun laimun chu Zone of Silence tin ama spending in anasa tan ahi amun hi radio signal ho se mangji hilovin thildang dang ho zong ana soji in ahi nikhat hi laimun to kinai cha khokhat nahin mel hello mi thum hi ahung uvin ama ho chu pasal ni le numei khat ahi vin ahi athum uvin asam u akang su ke jin chule akivan na ho le akisim dan ho chu ana za chomin tulai kivan dan le laimun ho a kivan dan to an kibang naisai pon ahi amo thum chu khosunga chun kala la le hungji ahi uwin chule ahung chan uzong le thildang an seiji povin imadang zong an bol ji pove goha a tui umbo chu an thum ji vin ahi khomi hon zong don le se in an nei ji povin ho zong an ho pi ji povin ahi hinla khosung mi khatle ni chun anadong un hoilai za ko na hung jin hiu ham tin anadong un ahi le hichi mel hello mi thum zong chun nui siu sevin chunglang avevin chunglanga tin chunglanga bo chu an seijvin adang ima an seiji povin ahi October 1975 kum ahin zong Ernesto le Josefina kiti nu pateni zong hi thilui ho fossil kiti holding in Zone of Silence kiti na mun hin ahung hlon in ahi le wangsi na za chom chom an tu hlon in ahi amani nu pa in zong ahung naw bang achun fossil ho chu an hol hon in gunchu ta in ato lai ta hlon in thakhat in huilegu na sata chu ahung nung ta nahi amanin zong huilegu chu avet hlon le anasat walji chun jamding ahin tilhon tan agari sung in alut hlon in agari chu hun tol hlon in ong jam hlon tan hi le chomlo ka in ahin phat tho tho tan hi amani nu pa zong thiding bo nga bang in gari sunga chun ato den hlon tan hi le tui chun agari uzong chu ahin lup tan hi hin la kidang ta in amani nu pa zong chun hoilanga kona ham pasal mini hungchu amuhlon in ahi amanin jong chun pasal mini chu alunggela amu u anhi sa un chomkhat chu anta san hlon pon ahi hin la pasal mini chu hetman lovin gari kom achun an hlon tan ahi hechi pasal mini chu akivan dan uzong anakibang chet in ata sa hlon jong api hling in asang hlon in ata sa uzong aphan ahi hiti chun hichi pasal mini chun nu pateni chu agari uto chun
apolang in ana sondo hlonin ana hu do hlonin ahi amani nu panjong ki pa thu seiding tin gari akon chun ahung kum hlavin ahi le pasal mi ni te ni chu ana kit hlon tapo nahi amani nu pa injong hol na theichan an hol honin hin la hichi mel he lo mi ni chu ana nu mu kit hlon tapon ahi hichi thil so jong hi tuni chana mi him te lungdon na ho so sa khat ahi den tan ahi hichi laimun John of Silent kiti namun hi scientist ho le researcher hon meteoroid ho aha hi jing namun khat ahi tin jong ana phong do un ahi chukit le 20th century lai chun jong meteoroid ni jong kibang chit in mun khana ana he e tin jong an sei kit un ahi 1969 kumahin Benjamin Palacios kitipa hin jong amit ta in zana awa khat i ahung len su kamu e chule achu la agin jong chu angei le jengi agin angei walji chun kavindo ho glass jing jong ana sepa 18 ana sei kit in ahi 11 July 1970 kum achun US Air Force hon jong Athena kiti rocket hi ana kap do un ahi le ama achu na ding mun na ana chu talovin force ta a leng lai chu John of Silent kiti na mun lai lung ta achun ana helhan ahi a target na mun na ana hi ta loji chun US government in jong Mexico government koma phal na ana thum un Mexico government in jong aphal pi dungjui uvin US hon jong rocket asi abal ho chu a hol khom ding le alu khom ding in expert team ho chu an sol uvin ahi expert team ho jong chu ahung uvin ahi le a radio signal ho chu a bon chan amangam tan khat cha achi thei tapon anahi ichi pha chun a communication ho ahi thei lo phan achun a mission uchu ana feel anai thei tapon ahi kum hiti chan hi scientist ho le researcher hon ahin khol uwa ahin boy pi jing un hin latuni chana hin ipi uma ahi lole ipin aso sa ahi dem ti asei thei hi lai jevin ahi scientist hon akhol uwa amu do dan uwa chun amuna hin megnai le uranium kiti leinoi langa hin atam in hichi teni hin radio signal ho hi mangji a function lo hin te tin ana phone do un ahi adang khat in ana sei kit na wachun art a magnetic field a hat walji a laimun chun radio signal ho hi mangji a hitin ana sei kit un ahi mi tampin azat zat in asejun hichi hin aso sa ahi hichi ji a hi hiti a hitin asei wang uvin tuni chana hin laimuna thil so ho chunga koiman adi penle a hi chet asei thei pon ahi hiti chun mun kidang le thil so kidang ta za chom ho chunga hin mi him te he na le chi nan amat do zo lo na mun khat ahi lo tan ahi hichi John of Silent Mexico gama in seina wahin sei khil khazong te ding ahin ki ngai dem uhitin ipilungial enei zuwam hin seizu hite tuni adingin hichana hin ana chai kidu hitin next video hung kit ka sen ibon chawin mangpha